Srečanje predsednikov se je začelo z zgodovinskim stiskom rok, nadaljevalo pa z več kot pol ure dolgim dvostranskim pogovorom. Kasneje so se predsednikoma pridružili še člani njunih delegacij. Končni rezultat zadnjih mesecev bolj ali manj tihe diplomacije in današnjega srečanja je sporazum, ki v 4 točkah vodi k otoplitvi odnosov med ZDA in Severno Korejo ter trajnemu miru na Korejskem polotoku. 역사적인 이 만남에서 지난 과거를 겪고 새로운 출발을 알리는 역사적인 일에 성공을 하게 됩니다. 세상은 아마 중대한 변화를 보게 될 것입니다. 오늘과 같은 이런 자리를 위해서 노력해 주신 트럼프 대통령께 사회를 기합니다. Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju potrdil, da so bili pogovori produktivni, iskreni in neposredni. Dodal je, da verjame, da bo severnokorejski predsednik uresničil svoj del dogovora. There is no limit to what North Korea can achieve when it gives up its nuclear weapons and embraces commerce and engagement with the rest of the world that really wants to engage. Chairman Kim has before him an opportunity like no other, to be remembered as the leader who ushered in a glorious new era of security and prosperity for his people. Sporazum prinaša zavezo Severne Koreje, da bo ta v celoti razgradila svoj jedrski program. Združene države pa se bodo izogibale provokacijam v obliki vojaških vaj na Korejskem polotoku. Gospodarske sankcije proti Severni Koreji za zdaj ostajajo, a si Trump želi, da bi jih lahko čim prej odpravili. K omilitvi sankcij je sicer po srečanju pozvala tudi Kitajska. 我想安理会通过的有关决议规定 需根据朝鲜遵守履行决议的情况，是需调整制裁措施，包括暂停或解除有关制裁的措施。 Kljub vsesplošnemu optimizmu zaradi današnjega zgodovinskega srečanja pa številni opozarjajo, da najpomembnejši tedni šele prihajajo. Videti bo potrebno, kako bo Kim Jong-un uresničil svoj del dogovora. If he really means business and if he really wants to improve the lives of his people, he should listen to what the U.S. side, what President Trump is saying in terms of in a complete, verifiable, irreversible dismantlement of his nuclear programs. And in return, the U.S. will guarantee, as was stated before, different types of help and support for the regime and to help the people. Pogajanja med ZDA in Severno Korejo se bodo sicer nadaljevala že naslednji teden. Trump pa si želi v bližnji prihodnosti obiskati tudi Pjongjang.